Kanaan ilum assalamu alaikum aswara swalda majlis fi sadi masutak gabda de ke birawi ta asikundan Afghanistan sak asikundan Iran sak asikundan kiare samandar sak اور اسے پارغان کرے سندھ نا زمین اور پنجاب نا سک سندھ اور پنجاب تو اوخ برائی تا جنگ متنے ارا زیادہ جنگا مسنو او افغان تو مستار جنگ مسنے اور اوکا پد زیادہ جنگ کرے کچیٹی مسنے انتے کچیا سندھ ہم تینا اجارتداری نہ کوشش کرے نے پنجاب پن تینا اجارتداری نہ کوشش کرے نے اور افغان کرا باروزئی کا سرک انتے کہ ڈیرہ اسماعیل خان مچی خور کا سک اور سرحدی ارا کندھاری اللہ وسک ایلو ارا کابلی افغان کا سرک ہم دا کا واسط خارا لہذا افتا بھی داڑے بسورہ قبضہ کرے رہا ایلو ننا ارادہ چمن والا علاقہ سک تو چمن والا علاقہ تھی زیادہ وہ واسط اختہ وسا مگر افتا ارا زیادہ کیا سک ارا کابلان بسورہ بارشاک تو وہ نہ کسر الکرک لاہور دہلیہ ہوتی نو یا سک زیادہ تو دا کسر کرا کہ بولان والا کسر اڑا کم بسورہ لہذا مگر انتے کہ کچینا سندھا افتا قبضہ مسکا تو کچینا علاقہ ٹی ہوتا مداخلت سک تو تقریباً دا جنگاتے ٹی براوی تا 16 مانا 16 کی ارے خان اور صدان زیادہ سردار شہید مسنو انتے براوی تا دا رواج مسنو جنگ مسنو تا تقریباً سردار کل جنگ ٹی بسنو اور سردار جنگ ہم کرے نو دو متنے کے تیرے فت ہو رہے نو ارا قابل ذکر انتا کو دونوں کے انگریز ہم پھدنا ارا سسٹم سکوڑا یکو سے انت گفتگوس مرو داسنن کوشش کنا کہ انگریز اور مست ارا سسٹما کا سرک او رے کی ارے براوی نا جنگ سندھی تا ارا مختلف سربراہ کا سرک یارا باروزئی کا سرک اللہ بلوچا ترات نم تو عرض کرے ٹک ننا سنگتا تاریخ بن فنگوڑا مچی سوختہ مرے رہا تو بارزی تو اوار رندہ کا سر لاشاری کا سر مکسی کا سر ادا اخص کے تیب کچینا مخلوق دا کل اوتا سپورٹ کرے رہا برائی نہ سپورٹ کرتا سا تو بارزی تو جنگ کرے سا ارا مسیح خان کرے شہیدم مسنو اور اسے خان سرا عبداللہ خان کہار سک با زبردو خان سک او دے مکسیک دن شہید کرے رکھ سندھی تا بلا کہ خان صاحب اراتا یخ باز میں سکا تو خان صاحب کچیٹی بسورہ کیمپ کرے دوسرا تو کچیٹی کیمپ کرے تو او دے دفاع نہ ضرور طلب تینا تا ملک سک اور دا خبر لو کہ آستو نہ دو شم مرے کک برحال دا 50 سپاہی تو انداڑی طلوع کا سک کچیٹی گندا با والا علاقہ ٹی تو مکسی اطلاع آتے سک کلوڑ آتے کہ بھائی دون دا امبل طلوع کا یکے فوج رائی کبو تو یہ پائے بھائی اس کا فوج برے اس کا 50 بندہ گئے تو نم دانگیں کی رہا برار مکسی شبکون خلقک ننکان دا خاچو کا سر عمل مسک شہید مسخان اوکا پد کچیٹی ارا براوی یخنا خاطر ہم پہ سر بس سر اوک مچ مسو تقریباً 700 بندہ مسر گوڑا او کلوڑانا تقریباً 10,000 نہ لشکر سک مکسی تا ہوتے تو جنگ کرے داتے کھلے مچرنگ تیس کشا ڈیان اور پدٹی اخصو علاقہ کی ارے سندھنا قبضٹی سک راتا براوی مدانا سوچا کہ داتے پھدی لیو ہوتی کراچیا نہ لیستا کہ دا تیب کوہستان رارے مطلب دیکھی لیں دا دریامنا دا کھل کرے براوی نہ قبضٹی بسرک اوکا پت کرے انگریز نہ بنی اس کا دا براوی تو سرک اور خود چانڈیا مکسی ہم
براوی نہ ماتے تو مسور آٹومیٹیکلی مالا ہم ماتے تو سر داسا واللہ سے وارس کیا رہے ہوتے اڑاؤ کا پر شرار نمو کے ملے تو انتے کہ ہچو پھدنا مطلب ارا بادشاہ کا سرو کلوڑا وہ ہم مزامت کریں کرتا ہو سک ٹالپورا کم کرتا ہو اس کا انگریز بتوے سس ننا براوی ارامو سے وار ارا جدگالا کا سرک اوک شرارتس کرے رہا اوفتے تو جنگ کرے رہا یا ٹیک سے تیتا وسا خاران نا عادت مسکا کہ ٹیک سے تیتا وکا واللہ برائی مچ مسرہ ہوتا تیرا ٹیک سے لنگ کے اندن ننا ایران نا ارا بارڈر سک او الحمدللہ مضبوط سک گوڑا اسے وقت خاران نا بادشاہ جواب تس کی ٹیکس تے فرالا کے ماتے تس ٹیکس تے توکا گوڑا داکا اسے براوی تا بلو کہرے فوجس رائی کریں گا آرائنا دافتے رکشانی تھے ارا سرک خصوصاً خاران نا مخلوق کے ماشکل داتے مچرنگ تسک او داتا ٹیک سلکک او پدی بسو داڑے سر مسر ولا دا شورش کریر ولا اوان پائے ننا کمکے کرک تو پدٹی دا فیصلہ کریں گا کہ بھئی اندنو سے فوجس مری عراقائے تولی دانگ بف دا فوج کا ایک دا برامیوں بندگو زائوی تسے ہر کسی تینا چوچاک یاد بیر ہر سنگر برے رہا گوڑا ہر اسے قبیلہ غان کہرے افتارا میر اسک بلا علم بادشاہ سردار استونا چونکا علم ہے آندن یا سردار نا بلا مارے ہنن کہرے دا اسے گروپ جوڑ کے اراتے ٹی ساسولی نامیر مینگلاتا میر اللہ نے کیے تھے زیرکاڑی تا محمد اسری تا اوفتا میر آندن کھیازی کا سرک اوفتے آندن تقریباً ہر قبیلہ غان کہہ رہے جالاوان نا بندگ حرفنگا ہندن کہہ رہے سرابانا بندگ حرفنگا تو داتے رائی کریں گا کہ بھئی نوہم بدائے نارک ایفتے لٹتے سو ٹیکسیال کو رک پدان قائم کر تو سرک تو ظاہر ہوتا سے فطرتنا سے ضرورت سک برام اوتے حکومت کے دانگ بفبو تو داما کرے رکھ ہمیڑے تھے کہ مصر پسند کرے رکھ ماتے تا مطلب تقریباً کھولمو رکشان نا خاران نا مسنگ کا سرک ماشکل نا مسنگ نمی خبر ہے ارا بلوستان تو تعلق تخی خبر ہے زیبا مسلو بارا دا مارکو کا موڑے برام کرے رکھ گدانگ دا تے جند ناسو راکتے ناسو رکھ ٹیک سل کو رہا اراتا دا برام کرے تو ارا افتا سربرائی تے کرے رہا اوف ٹیکس رائی کریں کتا ہو سک تو بادشاہ نا حکومت خار نہ بھئی ٹیکس رائی کتا رہے تو دا پرر بھئی دا ٹیکس ننداڑے برام کے انتو سنانا خرچہ بدانو برال خانہ غصہ بس خانہ سے لشکر استیار کرے کہ بھئی دا ستینا عام بلاتے کعوہ جنگ کیا گوڑا کھل سجداک پڑے تو گنونگ مسل کسنا علم ہے کسنا مارے نیم جنگ کے سے بھئی ٹھیک ہے دا سا اوہم عوام سے ہو اوہم مخلوق سے ہو اگر داڑے مسرم کنگو رہا ایڈی بھی کنے رہا تو بہرحال ہنا فیصلہ کریں گا کہ بھئی دا سا ہمو ٹیک سے البو ہمو نم کمبو تا گوڑا نوشکی نا شہرم آباد کریں گا دا ارا بیسے مان مونی ارا خارن تی بٹی گرا دا براویگ نمینو نظر بیرا مینگلاگ نظر بیرا ساسولیگ نظر بریرا کھیازیگ نظر بیرا محمد اسریگ نمین نظر بریرا یا ایلو قبیلاگ نمین نظر بیرا خصوصاً ارا دا زگر مینگلے دا نمین نظر بریکا تو دا کہرے اصلوٹی سرد نا حفاظت کے انا سرک افغانستان سردا گڑا سنا سو زگرا خاص وڑٹ رئیساڑیک او سراوان نارا لشکر سو افغان نا سردا انا سرک او دارا لشکر سک رائنو نوشکٹی دا قبیلاگ نظر بیرا یا شیفی خارانٹی دا انا سو خاران کہرے ٹیک سلیں کے براوی ٹی اور ششکم پارا پنچمی کوئی سے علی رہا او مختلف ٹیکس تخو کا سرک کسسیا ششک سا کسسیا دوانزہ می کوئی سا سک ششک مانا ششمی کوئی سا اکثر سردار کی ارے تینا قبیلہ ششک علی کک او بادشاہ نا تینا سے اسک آبادین لے آزاند کرے گا تو انہیں ایڈم
ہنّا نسل نمرور خاران نہ اخک براویو و براوی ہم چارہ براوی ہم عید کرے اور رکشانی ہم عید کرے خارانی او تو اوار اوار اوفک کیرے قرآن تیٹی بازی کا رکشانی عید کرے تو اینو نمرور اراد نن پانا نوشکی نہ لہجہ یا خاران نہ لہجہ براوی تا ہوتا لہجہ بدلے ہوتا لوزات بدلو لوزاتی زیادہ فارسی اور بلوچی ارے ہندن خانہ ہوتا توش بشٹی میں فرق ہے ارا ننا براوی نہ سراوان نہ یا جلاوان نہ سختی ہے ارا سسٹم ہے وہ بالکل کہرے ایڑے بدلے ایڑے مچ ریلیکس ہے اور ہوتا تولنگ بشمرنگ ہمیں جا کر مخلوق تو ہم لگے مگر ولدا خارانی تاندا بالکل فرق ہے دا محسوس مرے کہ دا خارانی فسک اور دا فرق میں کہ براوی تان ہم مچ بدلو تو اندا وجہ اینو اسی بلو بشخ سے عراف کرے او علاقہ ینت کرا اوکا پد ارا ننا علاقہ مکران پارا اوڑے کیرے اسے فرقہ سے دا گچکی کو خصوصاً گچکی کم برو کو ہندوستان گچکی ہم تینے راجپوت پارا برا برو کو ہندوستان گوڑا انتس کیا سرک تو اوف کو اسی پوس کنو مذہب اسوڑے پیدا مسک اراد زگری پارا تو ظاہر تو سے زگری کی ارے اسلام نے ارا بنیادی کانسیپٹ ارا براوی بنیادی افتا خیال اسلام نہ اڑان دا بدل سرک دا تینا آج جاؤں دانت کر زیادہ کہ ارے نندار تفصیلی ٹیمپر افتا مذہب نہ بہرحال دافتے حکومت نہ پارگان اسلام نہ دعوت نہیں دا قبول کرتا اس گوڑا ہشت دوار تا تزیہ فوج کشی مسنے اور آٹھی دارا تا فوج سر مسکت دا چپ کرے رہا منا رہا پتہ ہے فوج اناکت واللہ کہہ رہے انکار کرے رہا تو دافتا زیہ بھلو وقت اس کہہ رہے گڈی کو ارا بلا کہہ رہے حملہ مسک وہ نوری نصیر خانہ پرگا مسک بھلو وقت اس کا گوڑا دا تینا زگری گری یلک کرے رکھ انگریز بس وقتا والدہ گڑا تی کلی بحال کرے او کا مالا دا کہہ رہے خصوصاً کہہ رہے ایسے وقت سندنو مسک کہ سراوانان کہہ رہے رئیساڑی نا جند لشکر صفینا افتا سرکوبی کے اوکا پد کہہ رہے نن تاریخ ڈیورین اسی بلو واقع اس مرکک ارا انتہائیو براوی تے خطرناک واقع سے کہ چھاند صد ہشتاد پنچنا دورے دا دورٹی رنداک شرارتی شروع کرا تین توار جدگالا تا چھٹواتے او ایلو قبیلہ گا توار کرا خصوصی مکسی کو تے تو آوار دا مرے رہا اندے مکسی تے براوی تا خلاف بنیادی و بغض ارے گوڑا دا مکے رہا سے ٹولیس بلو جوڑ کے رہا او اندے کے افتا سربراہ پندرانی اسک تو پندرانی نا سربراہی ٹی کرے او انت کرے رہا اما کی بینفیٹ کہ ہر اسی قبیلہ نا سربراہ مسکا براوی تو براوی سربراہ سر تو بلو رزن و پندرانی سسک سردار پندرانی تا ارا دافتا انت کرے سربراہ سک تو ہنا تا سربراہی والا دور اندہ ترا سربراہی والا دور سک او وقتا رنداک بالکل چپا سرک اتفاق سندروں مسک دا رزنا سردار فوت کرے انہا مار چنک سک انہا عمر زیادہ 16 سالہ 17 سالہ سک او سردار مسک تو دی دعوت کرے شکارہ داڑے دننگ اننگ ایلو بلا پیرنگا منع کرد بھائی دا رندہ بچالون دافتے تو باز فری مفا تو ورنائنگا مار سو پائے دا سبائی دا کنیان کہہ رہے اسی صاحب سیا نندہ خاطران ساڑ کنے رکی دا سا بلا مسنوٹک او دا پیرنگا بلاک دا نارا معلوم ملا سک ایلو سیالاک تا ماماک تا منع کرتا دا مار دا تا پانی گلتا ہوگا بارار اسی دیس دا دے پائر کانا شکارہ پیشتوا حلکور کلات نا کسرے تو دارفی انت دا کلال نا کسرے پائے وی گپ سیدھا دا دے نن کلاتا کنے عمل سیٹھے خان صاحب یکے میر عمر میرواڑی وقتا خان سک تو دا پائے کران خانہ نیما ہولا کسا پای نینتز کرنے کسا نیمالا و تینا فیملی ٹی تینا
ملٹھاتے تو جنگی ہو سکو ہوتا پانی غلطن ہو سکتا داس نی پارو سمنے کس پانی بفرو بہرحال تاریخ نہ عجیب و واقع سے کہ دا 50 سنگت تو وار 50 مارکو تو وار دا ورنائیں گا رندنا 1000 کیرے لشکر نمونیل کک برائی تے جنگ کرنگ بس کندن لو پسٹی جنگ کر راڑی ارا مس بندہ موپو مو جنگ کرنگ کرے رہا تو دا تنگ سا کسر بہرحال دا جنگ کرے رکھ آخر ننا براوی کہ دا خاطر شہید مت اس کی اوڑا زور مصر شہید دا خاطر مصر کہ داتا ارغا کی ارے دیر تا کھٹا دافتا یہ لشکر سر ستنا بندوبست کرے سسک مگر انداز جنگ ٹی براوی تا ارادا براوی خلط جنگ کرے دافتے تو براوی تان سیب کی ارے بندگ اندونو اسرک ارا جنگ کرسا سے بٹلو سسک مشنا سے انت سسک امون ازیہ لگا مش سس چونکو اونا ازیہ خلط خو کسر بلو چونکو خلصر تو داتے پیرام کرے پیرام تو اوارا وار داتے خل کرک او براوی تا ٹیکنیک سسک کہ انن بٹلو تا ازیہ لگا رہا مشتا ازیہ لگا رہا تا زکبنا تیرنا جنگ سک وڑا خلط جنگ کرے رہا تو دا ہم مارکو تانگڑا سنا مشا لگار خلط جنگ کرے رکھ مگر دا اراوتا بالکل ملاس مسور بینگل مسور کہرے گوڑا دا شہید مسورک تو تقریباً ہنا جنگ ٹی رندوں چھٹوا تارا ویلو جدگالا تارا لشکر سک دانا 500 نا خاص بندہ بیکار مسور گڑاس کسکو گڑا ٹھپی مسورک ناکارا مسورک تو وجہونا داد سک کہ مشوال علاقہ نا افتا تجربہ لو دا مارکو تا تجربہ سک بارا اوکا پد نگاڑا دا عملہ کرا نگاڑا ٹی مسسد سپاہی سورہ خان صاحب نے جندہ سک اوتی توار سینزہ کی ارے انتا سورک میں سورک اور داٹی ام اس حکمت سسک برائی تسے طریقہ کار سسک کہ او تین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نارا اولی کو جنگس او کا زیادہ تین تو بندہ ہفتہ سراتم کی موو کرے رہا یا راتم کی تینا ڈیفنسا دوسرا تینا دفاع دوسرا داخل ہم کا انت کرے رہا یہ لو جنگ یا لشکر کا سیٹی زیادہ بندہ مسکا مگر داو سی طریقہ کار سسک ہمو کہرے نشان رہا سک ہموڑا دا پابند سرک براوی جنگ کرے تقریباً کل براوی شہید مسرک خان صاحب شہید مسک براوی تا 1000 سالہ ترا مڈی سک او دے دا فیرینا رکھ اور ننا کاغذہ کا سرک را دستاویزہ کا سرک را مختلف شجروں کا سرک معاہدوں کرا قومات تو سرک را واقعاتا کا سر مرگڑا آلیس تک مونجو دڑوس کا دا نگاڑ والا دا کل کی انتس کے سر دستاویز ارارا صورت ٹین انتس نشان کا سر ہتھیارا کا سر دا کل یار فیرینا رکھ او قلاتا 30 سال اس کا تو حکومت مسک تو اندہ 30 سال نہ تیٹی اوفک اسے اندنو ماولہ جوڑ کریر کہ خارانے ہم کہرے آزاد اسے حساب سے کرے رکھ ہندن مکرانے اسے حساب سے آزاد کریر کچیٹی تینر دوسرک لس ولائے ہم آزاد کرے رکھ تو اوفک تیرے براوی نارا ہوتا یا پابندی کا سر بالکل ختم مسرک 30 سال اس کا کچینا بلوچاک سندھ سردان لٹارک پنجابی لٹار ہوتا عادت سک کہ انارا بندہ آتے اغوا کرے رہا تینا قبیلٹی اورد کرے رہا او بندہ آتا غلا آتا پھر ان تو بندہ نرا رہا بنگور دا اولی والا بنگتیو تو دا نرا رہا اینو تو سندھٹی گھوڑا منا گھوڑا دا ہنا بلوچ آتا گھوڑا کو ارا خنارا نرا رہا گھوڑا منا اولی بنگتیو دا نرا رہا اندنو وقت سے سراتم دا تا بٹینا ٹائم استو دا نرین کرن کتا واسا مجبور سو غلاق تا سر انسان جوش بسکا مچ جنگ کرے رہا جنگ کرن کتا واسا داتے تو ہتھیارا سکا گوڑا دا خلقات دا اغوا کر رہتینا بزغر جوڑ کے دا ستینی دا بادشاہ جوڑ کے مالو جندک تا بزغر سرک تو دا سلسل 30 سال اس کا اللہ 30 سالان پد حالانکہ براویک داتے مسیدیان پد ہم اوکا کشن کرے رہا مگر براوی تا مسئلہ دا مسک کہ براوی تا ارا خان سک او شہید مسک او
پتانو دے جاسوس اکبر پھر براوی تھے کہ بھئی خانن تو اوار ارا ضعیف ہے تو وسم پوس کن پیدا مسوز مارست او خنی پسا تو اللہ امکان جوڑ مسک وہ تو شاید کشانو جاگ سند مسنو حقیقت اونا لوک حقیقت دا دسک کہ دا پارے رنون کے بھئی داڑے اسک حالانکہ دائی تے ڈکنگ کے نوا دشمن دا نقصان اترک او چنا خنن کی نا سستنا باولما او نا باولما مستنگوٹی سرک او تو اوارا سے چھوکری سسک چھوکری پارا ارا میں مرے گا غلام مرے گا خدمتگار مرے گا تو او کے ارے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو اورا کے تو ہمیں باول منا اورانو دے کشارک ہم چھوکری نہ اوراٹی تخارتا تاکہ کسر سے اگر دارس کام سر مرے تو ولداو تخارو مف بارا چنان انتظار کریں گا چنا بلومس اوکا پت کرنا منصوب بندی کریں گا ارا کے مقرر اثر قابضاک 4 اپریل نہ دیا ہوتا جیا قبضہ مسک او 4 اپریل نہ تاریخ نہ بھی اہمیت دا خاطر ودک داس ننارے کلچر ڈے بھی نائے صاحب انتخان ہوتا کہ رارے بجار خان دشمنن تنارے ڈغارے پھدیہ لیکک اصولٹی مارچ نہ انتر اپریل نہ کہہ رہے نا 4 اپریل انتظار دا خاطر ہم مسک کہ براوی تا سے بھلو انت سچ کے تنا فصل یا پھر تو بلو براوی تا سے انت سندھا بسک اناڑی فصل کرے ہمو ٹیماتی ٹی کہ داڑے علاقہ قبضہ سک داڑے او فصل کتوس خصوصاً کلات نہ دامن یمن را مخلوق سک سورا بس کا تو دا تاناس کے نوا فصل کے تو جنگس مرے کنا دا تا سے بلو مخلوق سندھا بسکا اور کچیا تنین کنین کتوس کچیا تا قبضہ سک مولوٹ کرے دا انارا تو او کم تینا غلات سندان مارچ ٹی سندھ ٹی مرگ لاب تقریباً مارچ نہ تو آخر اس کا ختم مرک او تے ختم کر مخلوق سر مسک گڑا حملہ کرے رکھ تو الحمدللہ منہ گھنٹہ نہ تیٹی دا کامیاب مسرک اوکا پت 4 اپریل نہ دے سک کہ تاج بجار خان میں پھر تو بجار خان اولی کو انا کارے میں کرے کہ ارا رند لاشارہ سر افتے کرے مشری تسک گڑا دو بسور گڑا تے مکنگو سر مالوان ڈکا سر بشخا سوتین تو اوکا پد افتے ملک بدر کرے اسی کلاشاری کشا پد رندی ہم کشا اوکا پد مکسی معافی نامہ کرے رکھ کہ بھئی ننا دون برال اما کی مرے کا گڑاز بجندنو سر کو افتے کرے معاف کریں گا اوکا پد لسبیلا نوارو مسک تو لسبیلائے ہم کرے براوی مشرن تس پدی دریا میں تینا حدا سر کرے اندون خاران او مکران تو ہم براوی تینا کرے 30 سال نہ حساب کتاب جلکک 30 سال نہ حساب کتاب بلو اسک کہ 30 سال کسر نہ ڈل تسک نہ ٹیکسز دا براوی لٹ سے تو بالکل ہمون لوٹ مار کرے تا تینا 30 سال نہ کسر کشارک تو اوکا پد دا سلسلہ کی ارے چپکلش نہ جاری سک بلوچاک تان کرے براوی تا خلاف سرک گڑا او اوغانس مسک یا پینکس مسک تو سازش کرے رہا تو ذکر کرے اندو سندھی تو بھی ساز باز سر امون عبداللہ خان کارے ہم شہید کرے رکھ تو دا ورٹ براوی کرے تینا دفاع کرے کا تینا علاقہ نا تینا ملک نا او ہندن افتا سے تینا سسٹم سک حکومت کریں نا انتے کہ ایٹما باقاعدہ فوجی کلا وسک اور تاریخ ٹی نم دا بنورے کہ نوری نصیر خان برائی ناسی بلو پنس سک نوری نصیر خان بس حکومت بدل کرے نوری نصیر خان اسی صاحب اسیا بلوچاتے اسی عزت سمتی سک کہ بھئی دا سا جنگ کروی فق ننے مونی نوئی ہے اگر نن تینا اورانا تیٹی جنگی مرے نا تو گڑا مونی کپنا تو دانا بلو سے منصوب سکی دائی مونی کا وقت تو ابلی کو وار براوی تے بحیثیت خواجہ ملکنا بلا کرے جدگالا تے اسے حیثیت سے سوتے جدگال کرے او اندن لوڑی تے ہم اسے حیثیت سے سک او دابتے کرے مہاجر نے حیثیت ٹی کرے بلوچ لقب تے سک
بلوچ منا بروکا مہاجر تو اوفتے ٹی اراتے مہاجر کراتے سوتے ٹی انا خاران نارا بندہ کسر را ایران نجاد سو 13 صدی ٹی بس اوفتے الوارا 15 صدی ٹی کہرے انتاک بس سرک رند لاشاری ارا عرب نجاد سر اوتے ہم بلوچ تو اوار کرے ہندن ارا حبشی کا سرک او ہم دا علاقہ نلاوز دا سرد نن تو لگی توکا اوتے ہم داٹی اوردہ کرے ہندن ارا راجپوتا کو مری بکٹی گچکی مراٹھا دافتے ہم کرے بلوچٹی اوردہ کرے ہندن کرے ایسے طبقاتی نظام کے تخا گوڑا زائدہ سے براوینا تشخص سے براوینا تولنگ بشمنگے زیادہ تخا اوارا غیر مذہب اثر اوتے بخالنا درجہ تنگا ارا خدمتگار اسرک خصوصی وڑ استاد اسرک آخوند اسر نوشتہ کرے را حکومت نائل وانت اسرک اوتے دیوار کر ایوار لفظ نہ مانے ارا دے خواجہ مب دیوار مانا ارا خواجہ مرے دیوال مرے مانا دینا مرے رکھ قبضہ دینا کرے حفاظت ٹی مرے رکھ سمجھے سکو تو تے دیوال کرے رکھ دینا بندگا تو ہندن خان صاحب افتے اجازت ہم تسک کہ نم کرے انو سرپم وہ کہ کنا قبیلو تو تعلق تخرے تو دا وڑٹ کرے ایسے سسٹم جوڑ کرے انہا سسٹم نا سی فائدہ دا مسک کہ اراتم براوی جنگ کن کنارہ بلوچ جنگ شامل کتا ہو اوغانے انہا وجہ دادس کہ بلوچ اوغانا باور اللہ کہ بھئی جنگ اراتم مرے دانا و نر یا سستیس کے براوی تے تو خبر اسو نری توسا تو خصوصی وڑٹ نورینا کہ نوری تیارے بلوچات مختلف رول تسک لازم مثال نموبو کہ براوی تارا توبرو جلے وہ مکسی توبرو جلدار سارا اولی تا سنبھالے کرے گا اولی علنگ تیننگ اولی نارا کاروبار اسک ارا فوج کلی تا ضرورت ہوتا بے اسک اوتے دانا تسرا تو او دانا راٹ شہر ہوتے پر توبرو تو توبرو جلو دا سک قدیم اچاتے کرے گا قدیم پر ہوچنا بے تو اچاتے قدیم کرو کا کر چانڈیا سک تو دائرہ انوس کا برائی تو اوارو داتے براوی کرے انا ذمہ داری تسک جنگٹ اولی نہ اچاتا بنتے اچا ہتھیارات یا پھر بارودات یا پھر پینرا کات خوراک نہ گڑا کا سروت یا پھر غلات یا پھر تا ضروری سک بیچ کم داٹی اوارا سرک اوہم بارا پھر یہ لو بزدار ارادہ وزیر اعلیٰ دا وقتی اونا کارے مسک میل تے تیارے جنگٹین تے سوکن پھر تو میل تا ضرور تماکا تو میل تو خوافے کم دا تو آواز دارے کا کھٹار حل کرتا تی صورتا آگے جنگٹی پینکن نیٹ دو بصورت میل ہندن ارا ٹالپور ہے ٹالپور او ٹالپور براوی کی ٹھال خلق کا ٹھال کنو کا کی ارا سادارو اسے ہیٹی ایلو ہوچے تو دالا ذمہ داری ہیٹ نہ سک کہ دا ہیٹتے کے انت کرے کا ہندن ڈومبکی کی ارے اوم بلوچنا قبیلہ سے فلان قبیلہ جو مالا تو چتا جتا قوم مسود نا دا قبیلہ فسک دامو خدمت کرے تو خدمت خاطر دات پنتنگا ایرا قبیلہ و چانڈیا و مکسی تو دا ڈومبکا کا مون دا سورہ کرا دا نغارہ مرک جنگ تھی تو مختلف ڈوکو لگا کہ بھئی دا سا امن ہے دا سا جنگ ختم ہے دا سا منین ہوئی دا سا پدین ہوئی وہ ڈوکو کا سورک وہ ہم جنگ نا نغارہ کرے انت کرے کا اندون اسے قبیلہ سے زرداری مشہور داس تو باج مشہور داس تو بادشاہ تو زرداری نظمان نہ آسا کہ اخذ کی جنگ کرے را بندگاک ہوتا ارات اس کا اول تو سر کرے کا تنخواہ اگر کسا شہید مسکا تو دے کفن دفن کرے رہا وہ چاہتا لاشت درے رہا خواجات سر کرے رہا اگر خلقہ رائی کرے تو بعض مجبور مسک ہمڑی دفن کرے رہتا تو شہیدات انت کرے کا اوکا پد غلہ سے گڑا سے خریداری ارا مسکو کھلونا ذمہ داری سک جنگٹ وہ بنگ برو تا سس جگہ تو سکا بخالات اجازت سکا توما کا کنڈان جنگ والا تا بسرتنا دکان خط ملارہ توسرا ہوتے کس پاتا ہوگا ولا توما کا فوجنا بندہ کوفتان سوداگری الکرا یا ہر سے فوجنا دکاندار یکا سک ایتا یکا سک وہ بجان جوان بجان توسرا تیرس بھی لگبتا توفقہ سے لگبتا تو او کرے زرداری دا مچانت کرے کا تو دا برائی نتینا اسے جنگ کریں نا سسٹم سسک او ہندون جنگ ٹی انت کرے کا تو
دا نوری نصیر خان نا گڑاس فائدہ مسرک مگر نن پدا نورانا کہ دانا کہ ارے کافی را بلوچ نسل سورات جنگٹیا فنگتا مگر انداتیا فنگتا ویسسک وتا باور کتاسا مری بکٹیا باور کتاسا تو اوف کی ارے پین سے ذہنیت سے خرا تو اللہ خیر کے داکا پد نن ذکرے کرون کہ انگریزا تام پد کی ارے دا ارا دولت معاملہ مسورک انگریز نہ بنگا پد انتد مسک تو انہیں ذکر کے نہ اللہ میں کل سلامت کے اللہ حافظ.